Abahingi n'abarisa mu disitulikiti ya Sembabule bari mu kwerarukirira ahabwe kyanda ekirengeserize ekirugirireho ebihingwa byabo hamwe n'enyamishwa okuburwa amaizi. Ebihingwa ebirimu nk'omwani, ebicoori hamwe n'emboga ezirikwiragura byeyongiire okushishikara ekyeyongiire okureetera abahingi okuferwa esente. Abahingi bagirizeho kuronda amaizi okuruga aha bidiba ebice babaase kwitirira ebihingwa byabo. Konka eki nakyo kibareetiire okuteganisibwa ahabwokuba enshuro z'amaizi ahi ebidiba bibiri abarikutahaho amaizi beyongiire obwingi ekirikubeerarikiriza ngu nago nigabaasa kwoma. Bamwe omu bahingi nibagira ngu nibatambura engyendo ndingwa okuronda amaizi kandi baine okwerarukirira ngu ensuro ezibarikukozesa nizibaasa okwoma haba hatagwire enjura omu bwangu. Nekirayo emotoka bagenda kumala amazike bakugambire kuba amazike bagenda kugamalanga. Mana amaizi gabura ekizakine kuje kurya nokirya nazo kuziri ngenda kukumbagara omusana ngenda kutita n'amaizi nago gonka nago tugareba ng'embeera yo turimu mbeera niyo. Ha gavumenti yo baba yandituyambye netuwa kale obutaapu nga buwera kubanga n'amazzi ennaku zino tulina akataapu kamu wali n'amazzi nago gaabula mataapu ennaku zino gaabula kagamba byatusobedde. Tufunye okusomoozebwa ku musana guno gututawaanya naddala eno sizoni. Kati bino ebidomola bimulaba bye nnina ngenda fukirira mmwanyi omusana gutuguziyisa bubi era zonna zikaze. Mukuru w'entebe ya Kataana bwa disitulikiti ya Sembabule Patrick Nkalubo nagira ngu n'obukirabe ngu gavumenti ekagezaho kubahwera n'ebikozesebwa omu kwitirira ebihingwa bakiine okuteganisibwa okw'amaizi omu kicweka ekyo okukyali okw'amaani ahabwe kyanda ekirikugenda omu maisho. Mu kaseera kano ekyeya kiyitirivu omuganda kyayinza okuyita pereketya w'omusana naye ffe abalimi n'abalunzi tulabika nga mu byokufuna tuvuddemu. Ebijanjaalo ebisinga byafa bimulisa ebyo ne bikala kasooli yafa aleeta luyango yonna akala n'emmwanyi gwe twali tusibidde olukoba mu kaseera kano amaanyi gatuweddemu kubanga omusana gweyongera buli lukya. Ate enkuba wano bweba tetonnye era tolina ky'osobola kukola. Tanka ziizo muziraba era nebaza President Museveni yatusindikira ebyuma bya irrigation n'ebirala naye tebituyambye olw'okuba nti amazzi matono. Naye nze enkuba lw'erutonya mu ttaka bweti ekyekyeya ndiba nkimaze. Omu bwire obu arikwebembera eby'amaizi a disitulikiti ya Sembabule Ronald Rule n'ateerera omuranga abahingi okukozesa entebeekanisa ya drip irrigation erikuyambaho okukekereza amaizi agarikubitirirwa ebihingwa byabo bibaase kugumira okuraba omu bwire obu obw'ekyanda. Naye abantu tubagamba ki nti mu kiseera kino ekizibu amazzi tugakekkereze. Abantu abalina dams oba bali mu kufukirira tubagamba okufukirira ng'okozesa sprinkler. Ekyo kijja kumalako mangu amazzi kubanga ekyeya tukiraba nga kikyagenda okutwala ebbanga ggwanvuko. So bandibadde bakozesa ze tuyita drip ezo ezitonyeza obutonyeza otuzzi tutonotono ku kimera gayambeko kimera kuyita mu kyeya kino nga tekifudde. Arikwebembera abahingi n'abatungi mu disitulikiti ya Sembabule Simon Byarugaba nagira ngu abatungi bakyatunga okuteganisibwa kwingi ahabwokuba amasyo gaabo nibagatwara hare okuronda amaizi kandi n'obumwe gagaruka garwire endwara ezitari zimwe na zimwe. Abebembezi hati nibashaba gavumenti okwongera amaani omu nkora ez'okubiika amaizi okubaasa okuyamba abahingi n'abatungi okuraba omu bwire obu obw'ekyanda. So tuineho obuzibu nk'abariisa ente zaabo zimwe zifiire abandi batandika kugyenda kuruga omu maka gaabo kuza kuronda amaizi baza omuri Katonga bari na Katonga aha ente nizitambura kandi omu kutambura omwo nimwo hakwizire oburwire nk'obwezwa harimu ezwa n'obundi burwire bw'ente bukuba buriho. Gasha kwa Juliet Namale omuri Sembabule. Bampa amagezi. Wali mu myaka 2 wali emitala